بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ipin wajaina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mia ma fantacha, mia ma lala fatsika jo zany famidjiky amin'ny folo farany volana Ramadan. Ke atsika jo mila mahefa amin'ny Islama to misy raha zany misy laklenazy. Atsika mijery Al-Qur'an al-Karim, laklenazy io zany surat al-Fatiha. Le izy Fatiha nenty zany fa kuma ouverture iny zany laklenazy. Atsika koa zany mijery koa hoe lakleny janna tsy iny lakleny janna fa la ilaha illallah, le shahada. Lakleny sola tsy ino fa le fanaovantsika zany wudu. Fa le fanontania mipetsika basy hoe iny basy lakleny Laylatul Qadr. Lakleny Laylatul Qadr io Qur'an ndesin'ny vehivavy anankiray tsy iza zany fa Aisha radhiyallahu anhum. La izy nanontany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, raha ohatsy mazady takany zany Laylatul Qadr zay, ino zavatra tokony teneniko, ino zavatra tokony lazaiko? Namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taminazy hoe vilaya, Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Zay tokony ampoditsika maro amin'ny volana Ramadan ty. Atsika mijery zavatsika le terme nampiasainy Allah. Le terme afu amin'ny arabe misy signification anankitelo. Le terme afu vanaloha le nino afu zany hoe famafana. Tsika mety nany fahotana, fa le fahotana ataotsika zany le atsika nino mangataka amin'ny Allah, Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Ka hoe famafana zany ka gomena. Exemple, olo anankiray zao yawmal qiyama, ataotsika zany nalainy Allah zany ino nifafiany Allah le fahotana azy igny am'le terme afu zany. Dikan'izany yawmal qiyama izy madiky bokinazy izy tsy mahita atanino le fahotana raiky, tsy hitany feky. Ka zavatry hoe nigomena zany le nino le fahotana jiaby zay nataony. Ka hoe tsy nanambela trasy feky hoe nisy fahotana nataon'olo ty, tsy hita. Ke zay mahatonga antsika zany tokony nino mahabetsika izy io. Fa le terme maghfira ndraiky zany, le terme maghfira zany, zay baka teny gasy izy ndraiky teny vazaha zany ohatrany tsy mahavita midéfinir izy loatra. Ka mbo hoe mitovy fo zany hoe famafana fo, famelana. Fa le maghfira zany atsika yawmal qiyama mety mbo mizaha hoe azalahy mbo hitatsika jiaby zany le fahotana ataotsika tamin'ny dunia igny, fahotana zay hoe nataoko, fahotana zay hoe nataoko, fahotana. Fa amin'ny farany boka be tsika mahita fa hoe Allah mamelatsika. Fa le afu zany Allah ny tsy manao tsatiny boky fa fiany Allah le fahotana jiaby talohan'izay karaha tsy nisy fahotana. Ke zany nahatonga mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nahambarantsika hoe tokony tsika zany manao le dua io hoe Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. O Allah, anao le mpamela, anao le afu, anao le mpamela, boko anao mitia mamela. Ino inikinao zaho na hoe velao zah ya Allah. Zany mahatonga zany tsika tokony mahabetsaka le terme io. Baka zany yawmal qiyama tsika mijery bokintsika, atsika tsy mahita zany hoe trasiny fahotana zany satria nifafiany Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika madimadika boky masina al-Qur'an, atsika zany mijery le terme afu zany ko Allah nampiasa terme zao, hitanao fa izy zany mamela, boko izy zany tsy nataony ka hoe zavatra tsy nisy. Ohatsy vahoakan'i Musa, le vahoakan'i Musa alayhi salam zany, le Musa ndiny Qur'an ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala io nanino fahotana zay nataondreo tato. Baka tany Allah subhanahu wa ta'ala amizay nino zany am'le zavatra jiaby nataondreo nelo mpaminany Musa zany, ndraiky Allah boko nino namela reo. Dikan'izany Allah zany nino fafiany Allah karaha tsisy nataondreo. Ka reo sahabany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, le fanavy eo andehany nino andehano jihady boaka andehano ady masina, nisy tsy nandeha. Fa boko zany naninona amin'ny zavatra nataondreo iny zany Allah boko nampiasa terme nifafianay. Dikan'izay zany nadosonay ta karaha tsy nisy zany yawmal qiyama mizaha hoe karaha tsy nisy fahotana zay nataondreo. Ay le fa hoe am'le terme io, le fa hoe nambarany ulama zay Allah zany rado amin'olo araiky.
izany raha da amin'olo anankiray zany izy. Dikazay ohatsy Allah zany fanamela atsika, Allah da amitsika amizay koa. Dikan'izany zany atsika fa madiodio. Ay ny fahatelo amizay, ny fahatelo nambara ulama zany le doa zay ataotsika accepter Allah subhanahu wa ta'ala satria Allah izy farad amitsika. Allah zany ino zay doa ataotsika koa zany io, Allah zany ino m'accepter zany doa zany. Ke zany zany le dikan'ny doa zany, zany mahatonga izy manana importance nazy ke tokony ino atsika manabetsika zany doa zany amin'ino amin'ny folo faran'ny volana Ramadan ty. Zay zavatra tokony ataotsika: Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Amma naika ndray, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.